يا من صليت بكل الأنبياء يا من في Saya berharap warga Kenintel yang ada di sini makmurkan masjid ini. Ada kesempatan silakan gunakan. Baik itu sholat, mulai dari sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, sampai isya, berharap berjamaah. Karena sholat kata para ustadz yang saya dengar itu adalah sholat berjamaah 27 derajat. 1 derajat aja susah, apalagi 27. Maka saya berharap makmurkan. Kalau ada waktu, ya sholat. حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي